Welcome back. After 4 to 5 years of delay, finally, the Madgaon Municipal Council has begun the work of landfilling of the sites opposite to the Kadamba bus stand. The municipality intends to use this site to create parking area and rickshaw stand, which presently obstructs the national highway. Since the filling work started abruptly, the people in the near vicinity got apprehensive. The actual work of the parking facility is scheduled to start in the coming week. This facility is aimed at tackling the traffic, which is anticipated to pile up after the commissioning of the new district headquarters. After receiving a complaint from the locals, the chairperson of MMC rushed to the site and convinced the people. Filling are parking ala gona to district board ane parking sagle hoya den. So ane bare gon decent parking gon denge rickshaw stand age sarge parking gon ditle denga. And our more or less 4-5 years before. Kidia ane the future collector office bhi dal बनाएं सारे problem जाते हैं traffic का. लागून जाता councilor आणि ward councilor ते पाटल्यान लागो सारखे बेगीन करूया up to कोलवा circle पर्यंत filling करून घेतले acquire आता up to ते यहाँ पर्यंत acquire झालं circle म्हणजे किती आज हांगाचो किती plan आसा आता सध्या at present filling करून आम्ही सोलिंग करून बी full ground करून सारखे ready करून दवरतले parking मागे तेंगे रिक्षा स्टँडा लागून बी तेंगे marking करून सगळे दिसले that is depend on contract maximum another 4-5-6 within 1 week it will be completed. Land filling will be completed. Yeah. Parking Yeah, parking according to that we'll start the soling and work. Okay, so the budget has been allocated for it. Yeah, budget we'll try to arrange the budget also for that. It is already discussed with our urban development minister also. Okay. Reporter Pratik Parab from Madgaon. Sangay MLA Subhash Phaldesai has initiated a unique way to facilitate people from his constituency to apply for government schemes. He had organized a camp with the government officials to assist women to avail government scheme Griha Aadhar. The camp was organized by Sangay MLA Subhash Phaldesai with the help of government officials. They helped women to fill up the forms to avail Griha Aadhar scheme. The officials also explained them about necessary documents required for the scheme. आज आम्ही एक 2 दिसांचो कॅम्प दवरिल्लो आसा. एक दीस आज उग्या ह्या भागा भितर कॅम्प दवरिल्लो आसा. फाल्यां रिवणच्या लोकां खातीर आज उग्या भागा भितर ह्या कॅम्पा भितर गृह आधार स्किमीची ज्यो फॉर्मेलिटीज आसात तांकां जी इन्कम सर्टिफिकेट किंवा रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट व्हेरिफिकेशन अटेस्टेशन हे सगळे सरकारी अधिकाऱ्यांक हांगा हाडले आसात. गॅजेटेड ऑफिसर्स हांगा हाडले आसात. त्याच बरोबर म्हजी ज्यो कितें फॉर्मेलिटीज MLA म्हणून करपाचे आसात त्यो सगळे एका बरोबर करच्यो. This was Phaldesai's initiative to save time and energy of people and the government officials. A reporter from Sangay, Mayur Naik. Members of Comunidad of Shirsai complained of illegal constructions being carried out on the Comunidad property. They claim that even after a number of complaints, Shirsai Panchayat has not taken any action. Now, Panchayat is assured to take action against the offenders. I पहिली अध्यक्ष जावच्या पयलीं हांव इल्लीगल हेच्या हेका लागून कोर्टान केस घातली आनी ती आतां जवळ जवळ 3 वर्सां हें जाता ते झगडटा आनी तेचेर तेंच्यांनी इल्लीगल हेका स्टे दिल्ली कोर्टान हायकोर्टान. तरी हें आसतना आमी पंचायती हेका तेका कंप्लेनी करूनय ते कांय वासपुशे घेयनात आनी ते बांदीत आसात. आमी कांय हांगा इलिगल कन्स्ट्रक्शनां करता ते कळ्ळ्या बरोबर आमी कंप्लेनी केल्ल्यो पंचायतीन केल्यानंतर तुमकां कॉपी दिल्या ताजी एक कंप्लेनी केल्यानंतर पंचायत तुमकां आतां आपोवन हाडल्या आमी दाखोवपाक कंप्लेन करून सुद्दां पंचायतीन कसली एक्शन घेवना आनी हे पळय कन्स्ट्रक्शनां चालू आसा हांगा. पंचायत नोटीस काडटा बेश्टच उगाच टायम काडटा. हें सगळें तांचे भितर मिलीभगत आसा आनी आमकां दुख्ख इतलें जाता की पंचायतीक हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या ही कन्स्ट्रक्शनाची स्टे दिल्या. 2008 एक केस घातिल्ली हायकोर्टान. त्या हायकोर्टान डायरेक्शन दिलां आनी ह्या हितून बरयल्ला डायरेक्टली पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन दिलां henceforth हांगा इलिगल कन्स्ट्रक्शनाक स्टॉप आसूंक जाय म्हणून. अशें आसून सुद्दां पंचायत बिंदास दोळे धांपता आनी हांगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चालू आसा. ताका लागून आमी आतां डिसायड केला हांगा आतां उपाय ना तांचे कडेन आमी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फायल करता. We met the Sarpanch of the Panchayat, Gokuldas Khandolkar. He has now assured to take action against the illegal structures. आमकां ती कंप्लेन येयल्ली कोमलेजाची 7 दिसां पयलीं. तेतूर आमी मिटींग घातलें आनी तांकां कोमलेजाचे मनीस आमी आपयले. आयज जर ते कोमलेजाचे मनीस वचून जर थंय पळयता जाल्यार तें कंट्राक्शन चालू आहा. त्या प्रमाणे आमची आतां मिटींग जाली आनी हांवें आतां सेक्रेटरी सांगलें तूं वचून पळय आनी जे जर खरेंच जर ते इनलिगल चलता जाल्यार ताका समजी आतां स्टॉप नोटीस काड आनी फुडले प्रोसिजर फाल्यां कितें डेट दिल्या तेजेर तूं इस्टिमेट हें कर कितें इस्टिमेट कर आनी तूं तेंच्या हातीन प्रोड्यूस कर.
Our reporter from Sirsai, Shyam Sundar Fatte. Murgaon Municipal Council has no details of mobile towers erected in Murgaon Taluka. Chief Officer Agnello Fernandez informed us that municipality has given permission for only 2 mobile towers and the rest are illegal. This is the Murgaon Taluka. Mobile towers are seen erected at high-rise buildings, but sadly, Murgaon Municipality has no record of these towers. We spoke with Chief Officer of Murgaon Municipality, Agnello Fernandez. He informed us that municipality has permitted only 2 mobile towers and rest all are illegal. There are a few towers, but then the towers are illegal. We have not granted any permission except for 2 permissions in the past, that is in 2003 and 2005. Thereafter, no permissions have been issued. What municipality will be taking action against this? In some cases, we already issued notices, and we already disconnected also power supply. In one case, I think we have disconnected power supply. The councillors have made it clear that they will not allow any mobile towers in their area. ज्या मनशाक जर खरो टावर घालूंक जाय तेणे कायद्या प्रमाणे परमिशन घेवंक जाय. पयली म्युनिसिपालिटीक आमकां हे करूंक जाय की टावर आमी खंय बसयतली कितें बसयतले ते सगळे व्यवस्थित हे करपाक. तें करिनासतना जर तो आट्टा आनी अळमी उगयल्या भशेन तूं म्हणटा तशेंच की सगळे वाड्यार तो घालतलो म्हणून 20 वाड्यार बसोवपाचें म्हणून ठरयलें. हांवें म्हाज्या वाड्यार स्ट्रॉंग दवरला की म्हाज्या वाड्यार कोणूच टावर बसना विदाउट माय परमिशन. की बाबा हो जो आमी टावर्स आसा तितून आमकां ब्रेन हेमरेज जावंक शकता आनी जायती अशी आमच्या हेल्थाक मार बसूंक शकता अशें. आणि आयज पळोवपाक गेल्यार हे सांगनासतना इनलिगली प्रत्येक वाड्याचेर टावर घालपाक सोदतात. आमी तेजेर स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन हाडलेलें आहाय आनी ऑफकोर्स हांवें सांगलां चीफ ऑफिसराक जावं चेअरपर्सनाक जावं आमचे इंजिनियराक म्युनिसिपालिटी इंजिनियर आसा ज्युनियर इंजिनियर आसा हांकां सगळ्यांक आमी इंटिमेशन दिल्लें आसा की तो जाता तितलो बेगीन तो टावर काडचो असो. Our reporter from Vasco, Surendra Matkekar. Let's take a short break. Stay tuned.